Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwancho murigeria w'Ensoko TV mbuyamona ase ogochoregeta sene kigase chinga kechiga emesa yamaya kurwa Ensoko chinsa isato ase obutuko boiga bwiritukeriga Jumatatu chitariki 29 mutinyi ogatano na rimo mwaka bw'echirubere 25 ne monche nkuru kwa Clinton ndige obutuko bwarero notore nere Kelvin Mogoi na Barnabas Ondari kurwa ase studio ya kabera seto gosaba oikaransoike obena intwe kurbono goika omwerio ayiga nigati ya tukwariganirete obutuko bwarero Kono tuomenya konyora na andi no moruo ochoretirwe intu to mwange tiaso bobe itwa mwanga asenye nche skuli yeto yensemo yasali abaibori beskuri oboroso emesa bakandro morokyo monene utumetu ase skuru eyo we bako keep distance ama respect to the teachers. Kuza mambo mingi juu ya kujilinda as Gen Z, juu na kuchoma shule tumekatazwa and so many things. Abasae konyoro bose mye bogwetendera kibogima somo igabweka ni sensemo ya keire. Njia ya pekee ambayo imepeanwa na katiba rasmi ni kutumia kura zetu. Abaigo habaraibika ni sege Catholic Diocese ya Lodwar babodra basae gotiga kurobekana na kurigia chinchera chinga okorokia magani abo. Karibu sana mwanchumo rigereria bona senchira ya bene ni gotogo chakana roboti rokobwate ase abaibori be skuru yoboroso ya emesa AIC nigo bona baorokiro gotaisanika kwabo kubwatekana noko bekwa kwomorokia omonene omoya oyo otometwe gocha ase ensemeyo ase bono bamochire egetambokire kyo nagateba nigo bono bagochi ase bosini go bono barorokoboria gocha ase eserikali kone kyabuna nko bategerere birengere byabo nakoba omorokia omonora chikogendera emeroberio yeskuru yo murikito Dominic Onderi namange imibango nigo yonchike mambia rero imeskuru ya emesa AIC gotoka ime ward ya bochura bw'ebunge ya Machogorbe county ya Kisii mega yaba ibori go ikoro ko mwarigane omwarimu omonene bw'eskuru igomoya korinda bamanyakora bakonyoranga omwarimu oretwo n'omong'ao kobwa ori babwatogosemeria omwarimu oyo omoya omonene iganyara kobokwiraniwa n'abaibori nyara kobokwirana asikonyora arure asa abaibori abaesoki na goteba ng'atari ero iga babwatogosemeria sare no rero twarenge na magania manene tukanyita omwarimu principal egocha tugotomerwa oyitwatebe tigukorwa office ori gocha tumumanyite buya mono tugateba gakitari mang'ana omwarimu oyo tigache oyo nere nabage kugendera gotokini buna abandi batokiniri bono twamenya konyora na andi no moruo ochoretirwe intu to mwange tiaso bobe itwa mwanga asenye nche skuli yeto yensemo yasaliwe na intu totagetie yende yeito nere saliwe skulu ya primary nero tubwate skulu ase ekenyoro ekikiaba ochi egokori buya ne skulu yiga twabeire tokoyetenera asa matuka matambe erendira ase nchire gwenerete bono yaikire chinga ki skulu yetagete gotiringwa buna tutatagetie kiagera skulu yiga nonyine performance yae igerengia mono bono inchinani nyasa nanseneti igombwate abageni babere mbwata abana bankire kirasi kuru nasari paka grade 9 imbwata abana kirasi skulu eno tosemereti abana botu nyamira botu Mombasa bagasome skulu e bono twakumiri skulu ya be college ya headmaster bakupromote wa bagenda skulu ching'ao etwachirega buna baiboli togechiri sana omwarimu konye orenge gaiga agenda omwarimu abaiboli ba expected ya tomu gaiga bamuganyite bamurisibo banyoro mondo tomiru gaiga nigaro omwarimu mong'opi oito tatagete abaiboli ba prokiri batebiro omwarimu yagende paka baiboli bairane baturise birengereri omwarimu tonyorera omwarimu omuyagaiga abaibori abaiga nigo batwarira obo bakubwatekana ng'anigo eskuru yabo yemesa AIC Secondary School yanyara ko banero kyo gusarigwa gwetera chinchera chingabine chiga ase bono basabire serikali gweswanania eriko baretera obuya ase chiskuru cyabo
lakini yaikire katika bira yachakire gututukana kuri mwaka 2020 abarimu bachira abarimu bane beorobone no gatano kero mwaka no mwalimu guchenjigwa mwalimu agacha orenge kurukwa omogero yomo azumba agacha kanyoro skuru yaringe bia agatagura skuru akabikanse kwa gachare bitari bitunu bire kali na muchangure gari nene kogoto agathengo agachare skuru kumine kibesa injira tete konyora kunyo osoki kibesa aragira kantu keke asoke abaibuli abaiganigo basabire boteneri bwe serikali ye county na bari kurasa serikali enene bagusabanga abanyako bagokonywa rikorigereria mangana ye skuru yeiga yako bekoreto bwasyoku asokomentakana no gokina gwe skuru yeiga lakini goyetera asomoroberio wa baibuli twarosirio moroberi skuru eye yaikire yabe reporting oikira bono iga reporting eye iga yapikiri yakorire buya sana egekogera ase constituency eye skuru eye na ere skuru eyemo yabo egokori buya ase area Kenya urire kibesa cyaba headmaster kona konganga ngo promote paka ko toletero mo iguo yega go twate balero ngata kobera ugambonye ko igwete simbenye ko igwete mugaba no ito tokonye sukuru ito to igwe twanye na gwa someta bwana gabana sukuru no nyimanyete tututagetie gwe amaga twagajira tutagatia be kunse ga kinaende kabere maiga boro kigobe skuru iga ya MSA AIC comprehensive kuirana ase skuru iga maiga yomutimo komoke niga baiboli banya ko bagusaba serikali nyara ko bakego esanania asamangane skuru iga elikoranga obutineniri bwe skuru iga ngo babore buya elikomenta amasomo ase skuru iga asabanya ko bagusegeta abo waziri wesemi kurugaiga asenseme iga yagusi nyara ko bago esanania elikoranga skuru iga ngwiranere na okora buya askonyora ya nyara ko bakego suka kurwa sege gwango keria nyara ko bagekoba kuripoti senkere ambaye Magian Soccer TV kurugaiga ase skuru ya AIC comprehensive egotoka gaiga ase ward ya Bochibarawe me bunge ya Machogo Brabwe county ya Kisii Retarani Dominic Onderi Nyabuto Memano morikito Dominic Onderi na roboti rwa senchera yobo ikaranto uskabosyo mwanchu morigereria enambe nyinge yabasae niko bono ritkoria rero baesokia na guikirana ase homosangerekano bwa masabo ase kanisa yegi Adventista ya area Keire egotoka ase ewodi ya Bochibarabu ebunge ya Machoge Borabwe county ya Kisii abasae abo niko bono banyara gosemewa chinchera cyo gwetendera kebogima abo gwetanga kurwa ase ebikore byobosaria chinga kecho niko bono abarai kurwa ase chikanisa ao baburri chiskuru kwene kiabunanko abare chikanisa ama bagase chiskuru erigosemia aborokiwa nabo kubagacha keboika budagotomanyo morikito Apollinaris akama bagukwana chinga kichomo sangirerekano yo mubwa masabo yabasase kanisa yigi ya Adventista ya Nyakeire yogotoka se wodi ya Bochibarabu imeye bunge ya Machogo Borabwe county ya Kisii nigo Mauricio Geto Thomas yaburiri kiskuru kwali baga chikanisa bunengencha ya moyo gukini abana kemoika otwabuate prayer band ye station ya Kenyenya yalengega ase kanisa yaito twatwalira abasaba bange balengang'eri bukiri bubere babere bagosomiwa mang'ana maya amange buna bakomenya igo twabulire ng'achi kanisa chiegwe na basianene ase chisukuru ase ogokwana na abana baito egere bamanye ng'o Kristo ngenjoki naintu bune echamio mogusii ogosamba mwana gwe sukuru igo kole mumembe igo twabere togokana tugotebia abana baito ng'amba basa gokora iyo batang'ani Nyasaye asa mang'ana yonse abasabu baikirana ase omosangererekano yo nigo borokia omogokobo kubwatekana na keria banyara bagosemiwa for the generation bari baguchikwenda school there is one key point banyara bagotebunga kero bakwirana school there is a way bako keep distance ama respect to the teachers Funza mambo mingi juu ya kujilinda as Gen Z juu na kuchoma shule tumekatazwa and so many things so, na boko nyora maybe omosaye no korete school kwarigi some egento geo kubeka busy at least unapata pesa yako kidogo unaweka mfuko so tusitegemea wengine kubwatikana no guika kwa baroro nigo kwa batanga kurwa asama bebuna yaiga abasaya abaiga barengega andake kuna mambichi skuru chikoigorwa bali barenga chinka
rero ntwazuia nonye na marito amapema ntwazuia noe na bana gusarigwa asengencho bari barengega barenge gochikanda gukora ikebe litukuria rero mbakora ki ntwazuia na ndi ntwatanga ngo batenga mbuya mona asengencho yabasae murobiri mubwate na ndo gocha kwinoga igokoro kwengencho mono na byari kunyarekana na manke mugotia mugochosalisika lakini mwacha mwatiga mwacha koranya sae umurane bwirituko kimanga kare bunere ni gaboria abana korokia maskani amatukonsi ngara yanyara kubwate sigwana wikirifu mugusu umuraibwa basae ase station ya Kenyenya gako moiro ko monene amusiko moibori amusiko mwalimu na bakonyara gusikanya onye serikali ere asobogambi igonga tiga abana babeku ase amaoka abanyasaye na nde baye guchisemi ekibakonyara komenyera ekina kwanira basaye ba minto abantegerere nande ko morobiri oyo asembeo inga tiga tomente a value as a certificate yaito ngana ya busuiru as chinkoro cyabo tigame ase bikoro ase gali asikiro montale ase skuru na ndonsi asorato ko reporter geta Senigian Soko TV ncheri tana Porinaris Akama no murikito Apollinaris Akama na roboti rwa senchira yobo ikirano mwancho murigera tugoska bosio mwaskobo monene bwe kanise ke Catholic Diocese ya Lodwar John Mbinda ururo koboria gochiase abasae abo baganeti amonchorya sobora imense otumia chinchira chire korengana nerichiko konyora amonchorya hayo ibaga ryo kwenekia okorobekana okwatebire kwalentira makweria mange na boigo abanta bange gocherwa ka okwana maiga yo kubwatene chinyange 22 ase kanise ke Catholic ensemo ya Kitengela Kajiado mwaskobo uyo nigobona atebire okorobekana oku kwaire abasae ande mono gutatoka na gwaka chikura asa atebire wocherwa kwa bange na boigo ogosirigwa kwa magima kwa kwegatia bande na kukoira kwanekia abasae bari gichinchira chire etobauti konyora magani abo gotegerero muri kito Linet Nyambane na mange na la Mwana na la Roho Mtakatifu amina. Eamate abairi n'abasani nigo baumerana ase ekanisa ya Catholic ya St. Monica Kitengela ekaunti ya Kajiado eriokoba kerori ase omoyega bwe chinyangi chiabanchani 22. Omoyego yo oragwa no mwaskobu omonene bwe Diocese ya Lodwar John Mbinda nigo airari bagerio na kurwa okuburia gochia ase abasae gotigana ne chiburaburu ase ababoriri gochigwesokia aso bonge na gwaka chikura na gokora amaonchoreria ayo batagete. Si lazima wajitokeze katika mambo ambayo yatawaelekeza kuumizwa, kuuawa, wengine kupoteza sehemu za miili yao kwa sababu ya kupigwa risasi au kupigwa kwa njia ingine. Lakini kuna njia mwafaka ambayo tunaweza kutumia wakati tunataka kubadilisha wale viongozi wetu. Njia ya pekee ambayo imepeanwa na katiba rasmi ni kutumia kura zetu. Hiyo ndio ile njia itatusaidia, kwa sababu anapokufa mmoja wa wale ambao wangependa kuleta mabadiliko katika nchi yetu, hiyo ni kura imepotea. Nonya nabo ogikeirie ebikore by'obusagani n'abantu gochererwa ebi byabere bikonekirwa amatuko abwangoiga. Na wengine wanachukuliwa na hatuelezi wanapelekwa wapi, na baadaye wakipatikana kama juzi wanapatikana kama wamepigwa, wameumizwa. Na nafikiri sio desturi ya sheria za Kenya kuruhusu mambo kama hayo. Sheria yetu inatupatia kila mwananchi nafasi ya kujumuika, nafasi ya kutembea mahali popote, nafasi ya kuwa na ushirika na watu tofauti tofauti, na zaidi nafasi ya kutetea rights zao. Chingakie chiecho abaraya bo bakwaneire okomentekana gwechisegi chegenka ase bari banyomaine ase basomigwe korigia obokonyi ekero babwate obokongu. Those who are afraid of getting married, don't get afraid. Marriage is sweet. It's not a fight. It's
just when you get your soulmate, that's all about it. You are going to enjoy it and you are going to love it. It is very fruitful to head in church, and especially these days, I would like to encourage every young person, to take note and wed in church. Tukienda kwa hii njia ya kwamba wahubiriwe hata hizi ndoa ambazo wamefunga siku ya leo ziwe ni kielelezo kwao ya kwamba inawezekana licha ya changamoto, wasije wakakosa matumaini. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase kaunti ya Kajiado eretariane Linet Nyambane. Nemano murikito Linet Nyambane no roboti ruo ase enchera yubu ikirano togoskabusi mwanchu muregera so roboti ronde abagaka kurwa ase ensemo ye bunge ya no tumugirange gotoke county Nyamira nigo mu basorero ba muiro koboko yokorie kerugo kyobo jumbe ase bunge yo umanyikaine buna Joseph Kiangoi ase egikare kyo kene kiwa ase ensemo ya Ikonge niga abagaka bo barire eira yo gochia komusira na komwa amagoro elio ataboke hegatie merobere ya magendra achageti yo etarikirana wikira boniga murikito Vincent Monda no roboti rwa senchero wikira bagosangana bari kyamangana omo basorero abagaka bukora kigwadi chonsi sano cye bunge yo ya noti mugirango nigo batebire ebagucha kubwate sia Kiangoi asemerobere yaye ya gisiasa gotwacha toindosio mheshimiwa Kiangoi Bumbasa libageri abogorie gotiye constituency ya noti mugirango ngima ono gotwaga netinga tochore Joseph Kiangoi na akorete merememia amatukari amatangani aya nigagoikerana ekera bagaka bo baegenire buna omuchumba bo regeti obeba chire na kobatiga eroro omuchumba twachorete twashirete batwato monto barabwegas ya musinyire tamanye tiabagirango utimurango ya mwire aso mwesimi gutwa bege tuo korokunga na romo muromi ntonga na nyamoko asato itire chinta cha tuaro sire omuchumba regeti atamire agendire ko omuture tiase Kenyoro otigere constituency orusirie gotiye constituency amwete abagaka bo bakorera obuya bwa Kiangoi ekarare ngo bogambi nigo batebire ali amaya konyora Kiangoi achakire ayubono atanya kwera bintumbira koleta tirite nchira bitanya gutabuka bakabona iga ene sababu ya era tuacha tukwa nese sauti ya mumna abagaka nande kubwa munokuru mwaga mose narwa tuko kwana mune sauti ya mukuru mwaga moyo ntumwa na tobwato nuyo twara gosana bagirango batoro mwanu amatenga ya teri tinchira anyaro kuri tabukya ekeruka bagirango twachande kire obintu nwansiti matu anyakora buna bantu atoka chachi twanyakora stima abagaka bo nigo baikeire okoigwana buna mbachigo chaka oburayo bubo ya naende obuo pora bakonya matukare mutwe North Mugirango wacha mheshimiwa Kiangoi achukue kama driver ya North Mugirango MP kama 2027 sababu gani mheshimiwa ambaye ako ndani ameamua kuacha gari ya North Mugirango kwa barabara na tumesema leo huyu ndio mbunge wetu kama next year Vincent Monda Ensoko TV Yamano murikito Vincent Monda na roboti rwa senchira yobe kirantu goskabusi aso roboti ronde mwanchu murigerio mwakilisha basubati county Nyamira mheshimiwa Jerusha Momanyi nigo litkoria rero agendrere nemeroberio yaye yo gokonya eamate bari abagotu ebyombe ao na boigo abasae kwane kibuna nkwegenderia bare ase chinka ao ka kwane megeti kya riabore ewodi erigoma ebunge ya Kitutu Masaba umubasorero niganya riko baga kuboria abantu bonsi batige kisegi chegenka na boigo basire ebikorwa basirie ebikorwa botumeki bwa marwa ari atancheri nebinyugwa buna henchera yamo yo kwegerera obugima obuya wa ankyo. Mkiniona mimi kama mama county, I am advocating for eradication of gender-based violence. It doesn't matter whether you are a man or you are a woman. Every person should be respected. There is gender-based violence within our communities. Tina Sora, Tisimorwe, Nande Tisamuswe. Akarachiomire, Kagarachitokoya, Abana Baitobaki, Nagaki. Tigamba Tem to take it to Korea and to Konga. Abana Baito Okoyaru Mano Kerasi Sato. Akono Sigusa Tabano,
obete obanza utari korore siororia lakini siororia no monto gete oregatia ito osimegete chinasar omonto oregatia ito okoganda ogoramba rwakoruku etano oretaga aceito ochakoneria abantu atagete ko make sure babekira abantu baite babe unable to do anything. Ekinto gwanja, we are up, our security officers, wherever you are, we want to ask you. Moto bwate sinaiti kwa toko na ukura, na inu moto kuresi. Oye mwaka nyoro mobe, nera bwatwe arusi bwati gati ya bantu. Because we cannot allow this. Nane patabi nyanturi gochiko kura. Miake tane gocha. Baba turi muna bantu bari barengi abagikoyo. Maita abagikoyo kaigete? Omo muronyo ameto omo murokore te university omo sinini. Oiro omo swati nyomba. Taka nyetu nane nyombe ya yesari. Igago chabwe kurura. Igago yana chiche nyomba sa nyomba karara gira so burere. O chabwe kurura oso nyaroraro. Na bomuta gitu muchukura nyaro ba kya bana baito. Abana barara nyaro egeza kunga. Ego tutagete abana baito barendu kabisa. Nalio tunachunga kizazi yetu hichai. Mwancho muriga kuru ase bunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira tugusuka bosio asense mu bunge ya Nyaribari Masabe county ya Kisii asiri tukori arero mujumbe bwenseme yo mwishimiwa Daniel Manduku nara okugoro kwa bene ebirasi bya JSS byagachira ase school ya Getacho ainse yo muroberi obugosira amasomo moigoyo nigo oikeranwa monegati abarayi mujumbe Kitutu Chache North Jafet Nyakundi museneto mochore sio Kenyuri mujumbe Nyaribari Chache mwishimiwa Zaid Janda negati abarayi bande asobwamo banyarire ko bakoira ribage na gusegeta amagendro anemo nemerobiri yonsi yo gusira Kisemia se county ya Kisii. Ondagete 2028 esa karanje tochega tutagore birasi bibyo sibirense twagache egoroba isatu school ya Getacho a center of excellence in Kenya, not in Nairobi, in Kenya. Wanjira bagarayo Mwanjire ngatuka tranuchi bosina inde. William Ruto ametupatia soko hapa ward ya Gesusu. Na amesema ya kwamba wewe ndio utamleta akuje kuanzisha hiyo soko hapa Gesusu. Wakati anazindua barabara yetu ambayo wewe mwenyewe ulitokea kwa budget. Kuzindua ule mradi ambao umeona pale ambao umeanzishwa na mbunge wetu Daniel Manduku. Mheshimiwa ameanzisha miradi kama hii, miradi zaidi ya 17. Na kuna zingine 8 ambazo anaenda kuanzisha. Na hii miradi yote ni miradi ya NGCDF. Kwa hivyo ukitaka kuona vile CDF inafanya kazi, utakuja hapa uone vile CDF inafanya kazi. Sisi tunahimiza viongozi wote tuzidi kushirikiana, tuzidi kufanyia wananchi kazi, kwa sababu hicho ndicho cha muhimu zaidi. Niliona walimu wiki ijayo walikuwa Mombasa, walikuwa naomba waongeze karo kidogo. Mimi naomba walimu na nataka kuwaambia, katika ile bajeti tumepitisha juzi, tumeweka pesa za education 784.5 billion Kenya shillings, ili watoto wetu waweze kupata capitation, ili watoto wetu waweze kupata karo, ndio ili wakae shuleni wasiende nyumbani. Kwa hivyo tusiongeze karo hata shilingi moja. Hawa wazazi wanaumia, hawana pesa. Sisi kama viongozi kutoka hii jamii tulikaa chini tukasema lazima tuhakikishe wananchi wetu wametupa nafasi, tuhakikishe wamepata maendeleo. Na huyu Mheshimiwa Manduku, ndugu yangu, rafiki yetu, huyu mheshimiwa amekuwa mstari ya mbele kwa kusukuma maendeleo. Bange baino nkongi gumorenga nonye kindo mosene to mochore ntabwatike ganja ngote mande ko begerera ya se bunge ye Senate naegerera abaremi naegerera abarimu naegerera abaonchoreri abakabake eyunerega singokora asengencho yegetarieke president yangete nkabo mosene to mochore egasi yo nero yangeire byogi nkonyara kwegera abantu baminto gusi.
Tukusikabusio mwancho murigeria hune nchire yamo yokoenekia huna hensemo yorongorwa Mount Kenya kogenderere gutigara serikali na kogendera konyoro bokoreri obuya na magendero nigo bono mokonyi bomurai bwense Professor Kithure Kindiki haruro kobori gocha sabara yabachorere amona bananchi kurwa sorogongoru koenekia nkobeka bare omokia bugosira serikali yabono insio borai bwa murai bwense William Ruto inde bagendera konyora amagendero. Sisi jamii ya Wameru hatutakubali mtu yoyote kutuletea madharau na kutuambia ya kwamba ati safari ile ambaye tumefika kwa serikali ati tutoke tuende upinzani tukatafute serikali ingine. Ati saa hii tuko kwa serikali, kuna watu wanatuambia tutoke tuachane na serikali tuende upinzani, alafu tukifika upinzani tutatafuta serikali ingine. Hiyo ni ujinga, si ujinga jameni? Si tuko kwa serikali tayari? Kwa nini tutoke kwa serikali tuende nje alafu tutafute serikali ingine ambaye hatujui? Na wale watu tunauziwa hapa, wale watu tunaletewa hapa ni mtu hakuna kitu amewahi fanya, hata kwake hajafanya chochote miaka 50, miaka sijui ngapi, alafu mnatuletea hapa ati hao ndio watasaidia watu wa Meru na watu wa Egembe. Waende wasiende, wapotee wasipotee. Mumesema tukae kwa serikali, mimi nisaidie Rais Ruto ndio next year achaguliwe tena apate 2 term akamilishe miaka yake 10, alafu namna hii niseme nisiseme, ni leo si leo, ni 2 term si 2 term. Tuskabusio boigo kurwa sense mayorongoro Western Kenya nigo bono muriki homonene ase kiombegete ndeta bakori emeremo gya Koto Francis Atwoli aenekire buna habarai na boigo abachorire na batachorire na wiga bananchi kurwa sorongoro Western Kenya babwente gochamo kobeka omukia bogabori abananchi baesoke asobonge na gosira serikali ya bono erinde bagendera konyora oburai burubia obokore na boigo amagendero. Sisi zote, na mimi nataka kuambia watu wa magazeti msikie hii Western yote hakuna mgawanyiko at all. 100% sisi tuko nyuma ya William Samoei Ruto na serikali yake. Na katika hiyo serikali tuko na vigogo vyetu viko humo ndani ya hiyo serikali. Mnajua tuko na mawaziri 4, tuna speaker ndani ya hiyo, tuna permanent secretaries, tuna kila mtu iko katika ndani ya serikali, ndio? Na hatuwezi kukubali kuwa nje ya serikali ya William Samoei Ruto. Na hawa ni majirani yetu, mkipita hii mlima hapo nyuma huko Nandi. Kama kuna makosa sitatembea na miguu kama wazee. Na tuende Sigoi, tukae na William na turekebishe. Na hatuwezi kuishi katika nchi hii kwa mambo ya propaganda. Na kitu kinafanyika katika Kenya, na mimi nataka kuchukua hii nafasi kuonya viongozi. Tuache mambo ya ubinafsi. Tuache mambo ya ukabila. Tuache mambo ya kusema sisi tunatoka pahali fulani, sisi ni watu Mount Kenya, sisi ni watu. Mount Kenya iko katika Kenya, ni yetu. Mtu aambie Gachagua Mount Kenya sio yake peke yake. Hiyo Mount Kenya ni yetu sisi sote. Unasikia? Na milima yote iko katika Kenya ni yetu yo. Mnasikia? Hata hapa Shinyadu kuna milima. Sasa msituambie hiyo maneno ya kugawa wa Kenya kwa mambo ya milima. Na Bwana Lusaka tunataka kucreate a culture. Mtu akisha chaguliwa, hii mambo ya kusema 1 term itoke. Kama the first president kwa multi-party democracy ambaye alikuwa Bwana Mwai Kibaki alimaliza miaka yake 10. Bwana Uhuru Kenyatta akachukua akamaliza miaka yake 10.
Kwani Ruto na nini amalize miaka 5? Toska wasio manchumo rigaria sorobo tironde hamo bisomo nena se wizara ya cooperatives itende to bonchiro bokoboke Susan Mangeni nigo aene kire una nige serikali yabe kire hemerobero yokobeka chibesa sogo siro bonchiro bokoboke asa aene kire una hekirenga no kubasira abasai abaro kire omukyasa sector yo erinde gochia gokonya ense gokinia obonchiria naboigo kubakonya barwa banyene kwegendereria. We also thinking about a tiered financing model to reflect what we have in this MSME ecosystem. You saw on Saturday, His Excellency the President talked about an MSME financing gap of 3 trillion. And for the last 3 years, the commercial banks said they have only injected 1 trillion. We have a financing gap of 2 trillion. And again, His Excellency the President also said the vast majority of those who are being served are not the bottom of the pyramid that we are targeting. Because the entrepreneurship at the bottom of the pyramid has also an element of livelihood. Because that mama mboga, akiweka mboga yake leo jioni, she is assured kwamba hata lala njaa. Atakula kwanza hiyo mboga, alafu ndiye asonge mbele. So before they think about profit, the prosperity, they're always thinking about livelihood. So if that is the case, then what we need to do, we need to adopt a tiered financing model, number one, which recognizes the social impact of the financing that we do. That when we give Mama Mboga, and I'm speaking to circles that are being supported and the MFIs through KDC, that last mile, that Mama Mboga who comes to borrow your money, when you give that Mama Mboga maybe 5,000, believe you me, not all that 5,000 is being injected into the business. 1,000 could be taking someone back to school. Like now kids have come for midterm, right? Now they need to go to school. Hata sema hii pesa ni ya kuinject, anachukua the 1,000 and take it, do those other social obligation. Because in any case, that's the reality that is facing us. There's no way your child will be sick, ujalipa SHA, alafu unasema wacha mimi kwanza ninunue mboga. Utalipa hiyo SHA kwanza, huyo mtoto atibiwe. So the social aspect of the financing, that facility which you've given them, sometimes we behave as if it doesn't exist. So even as you work out your risk, you calculate your risk, you must ask yourself, what portion of this money is going for the social impact? It will be there, believe you me not. Manchomorigaria nara USMSA yamaye kurwa ensoko chinsa isa sobot kobega chideka chia butukire 30 choka igoro ye chinsa isa tumbu ya mona sogo sanga into naboigo buya mona sabari kibaito bamangana basangiria hayiga kwene kyanto chigo sanga senchirengia seri bagari ya Kelvin Mogoi na Barnabas Sondari chenkoro kwa Clinton Ondigi to ko gandru to arobot kobia naboigo gandru to arobot gerio bia we marobiri gandreta sembe nya sai kawancha to mera na sembe.